Tá muidig tafid. Gí agus fáil is ag Cadapp na Scannáin. At mé caitheann súil na Scannáin is mó a bhés ag eisiúint idir seo agus an Nollag. Tá meas cin aontóg agam díomh le dréacht, doctor agus an death star le feiceáil. Chuir mar tús leis. Brian, check him out. Stuck that. Tá sé ceart go leor, túna inspiration. Is beochan green é tród atá bunaithe na brégan agus an grúig fíor chailliú leis an tainnim céarna. Sa scéal té an tród cantalach branch achtar leis an tród geal gaireach poppy agus an aimimeta acu na muintear tródtáin a haibhil óna Bergen. Tá léití Justin Timberlake, Anna Kendrick agus Zooey Deschanel Patrick agus seo blasú wai. Branch, we just got attacked by a Bergen. A Bergen? It took everybody. Dad! What's your plan? To rescue everyone and make it home safely. We did it! So you're going to scrapbook them to freedom? Solid burn, Branch. Eisiúint trolls ag tús mína saona agus conneoin mé siad an óas faoi an seo Cadapp. Boggy muid rai agus níhí mé mo grúig. Sinníos fear. Tá sin ammanis do Scannáin a dó agus tá léid sna héirí a táma ag caitheamh. Well, cinneal. Scannáin faoi doctor atá an ach, Doctor Sais Aisteach atá gceist. Eisiúint Doctor Strange linn mína saona le Benedict Cumberbatch ag ghlacu an Free Fart. Is character eile é seo de chud Marvel atá ag fáil a Scannáin féin agus hééis timpist uafasach bualann an Dr. Stephen Strange leis an Ancient One a thug an cúptaí os nadartha ró. Tá Ancient One agin san ofaigh cumaid, sin Coman an Stewart. Hey, níl sin fearáilte. Ach tá tú sais sean, táia. Seo blasú wai. Why are you doing this? There are other ways to save lives. So much you don't know. Teach me. Ma tá tú curtú chiú ólas faoi Doctor Strange bús se Marvel.com. Evanesco! It's me fósig over an gan sin. Eisiúint fantastic beasts of where to find them ag an cúpla mí agus tam bísfuoi. Tá sé bunaithe an leabhar le J.K. Rowling agus is réamhscéal é seo faoin na character agus creatorí a bhí le feiceáil na Scannáin Harry Potter. Tá an scéal bunaithe mór himpeall Newt Scamander agus mala dréachta atá lán de creatorí aisteacha. Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Teeny, you brought men home. That's Mr. Scamander. He's lost something I'm going to help him find. We're going to recapture my creatures before they get hurt. They're currently in alien terrain, surrounded by millions of the most vicious creatures on the planet. Humans. Tam ag súil go mór le fantastic beasts and where to find them acail agus bé chiú agam dí faoi sna seachtaine mac roing. Evanesco! Evanesco! Cai go sé briste? Níl sé briste. Evanesco! Tá mé céimse go sé cearcalúir. Eisiúint an chuige séú Scannáin beochanna le Disney mléana agus sin Moana. Insin sé scéal an longshore ó Moana a héon chun na farige sa tóir Ilan Mistéireach. Ní bhéh sé ina éonar ach an irid bé an leachí Maui ag tuairt cúnamh dí. Let me do this, please. Nothing? Really? What's a demigod gotta do? Bé Moana I bictulina ag Jeru mína saona agus tá gacólas fáil Disney.com. An Nollag seo eisiúint ceann na Scannáin is mó an léana sé sin Rogue One a Star Wars story. Ma leis céaltas leideanarm.
An Nollag seo eisiau for cion na Scannáin is mó amléine sin Rogue One, a Star Wars story. Dan Scannáin bonithe an known Star Wars Riv Actory A New Hope. Dúróid an scéal grúpa rebelini atá mission planne an Death Star a ridge ón Galactic Empire. Bualadh an locht fécinne le neart character nua nós Giant Erso, Cassian Andor agus K2SO. Comailer rin sean character nós Darth Vader. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. Tá na céadta na mílte na milliún ag súil leis an eisiúint seo agus tá gach ólas le fáil StarWars.com. Binógaí máráide na Scannáin is mó a bhés ag eisiúint idir seo agus Nollag agus cnóid méid sibh an ólas futhú an seo channel YouTube Cúla cethir. Go dtí an céidir eile, brúin clipping like agus bíún fórsa lats.